reka nkubwire ngo komeza kugira ibihe byiza, kanda ahanditse subscribe by'umwihariko niba ari ubwa mbere ugeze hano utanga igitekerezo, hanyuma ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero turebera hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze gutangaza ko kigiye guhangana n'umutwe wa 23 ndetse bakawusubiza inyuma mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bafata igice cya Uvira. Igice by'umwihariko navuga ko gifite ikintu kinini ku ruhande rw'u Burundi, ku mutekano w'u Burundi, ku bukungu bw'u Burundi ndetse n'ibindi. Kugeza amagingo yanga ku bantu babizi, imipaka ihuza u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane imipaka yo ku mutaka ihana imbibi by'umwihariko na Bujumbura ndetse na hano muri iki gice cya Uvira. Aha rero by'umwihariko muri Kongo ni hamwe mu hantu hava ibicuruzwa byinshi cyane byerekeza mu Burundi, ndetse hakaba hava n'ibikomoka kuri peteroli mu gihe mu Burundi byabaye ingorabahizi. Kuri ingingo ariko kandi u Burundi nabwo bubasha kohereza ibintu byinshi ku butaka bwa Kongo, cyane ko iyo bitegereje usanga kimwe mu bihugu boherezagamo ibintu byinshi. Nyuma y'uko rero umupaka w'u Rwanda ufunzwe muri za 2024 ndetse kugeza ubu uhuza u Burundi na Kongo nawo ukaba ufunze, biravugwa yuko u Burundi bwamaze gufata icyemezo cy'uko bagiye gusubiza uyu mutwe wa 23 ndetse bagiye guhangana nabo byanze bikunze mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bayobora uyu mujyi wa Uvira ndetse babashe no kuba bafungura imipaka, ubuzima babashe kuba bwagenda uko bugenda. Byemezwe ko igisirikare cy'u Burundi ku bufatanye n'icya Tanzania hamwe n'abacancuro bari imakobora basubije inyuma umutwe wa 23 mu gitero karundura bari bagabye ku munsi w'ejo, ndetse ngo kubibasubiza inyuma ni mu mbaraga zikomeye cyane ndetse n'ubufatanye bwo kugira ngo babashe kuba bakwisubiza iki gice cya Uvira. Ibi kandi bikaba bigamije gutuma aribo rero aba basirikare bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba muri gahunda yo kugerageza kwisubiza iki gisagara cya Uvira, umujyi munini wa kabiri mu mijyi minini cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo. Byongeye kandi biravugwa ko indi brigade y'ingabo za FDNB hamwe rero by'umwihariko n'aba HIPSI, ingabo zidasanzwe za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, zoherejwe kuri Point Zero mu rwego rwo gukomeza uwo mugambi wo gutera abanyamurenge nk'uko amakuru atugera bivuga. Amakuru akomeje kugenda by'umwihariko atugeraho no kw'ingabo z'u Burundi zari kuri Point Zero zavuye rero zijya gushyira ibirindiro bishya rero mu bice bya Bijaga, ahitwa Katongo ndetse n'ahitwa Mugoma. Intego kandi y'izi ngabo ni ukugerageza kwisubiza agace by'umwihariko ko mu cyo hagati ndetse n'ibindi bice bigenzurwa na twirwano ndetse umutwe wa 23 nk'uko amakuru atugera bivuga. Ku bw'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi FDNB biremezwa yuko u Burundi bukomeje no guhabwa ibikoresho bya gisirikare bigezweho bishobora kuza kubafasha nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ibi byose kandi by'umwihariko biraba nyuma y'uko indege itagira pilot drone yanagaragaye mu kirere cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho yarashe ku baturage bo mu gace ka Mukoko. Ngira ngo ibyo twabigarutseho, ndetse ibi bitero by'indege byaje no kwangiza byinshi. Iyi drone kandi yanakomeje kuzenguruka igera mu bice bya Mikenke ndetse na Rugezi mbere yo kumanuka by'umwihariko igaragara mu Bibogobogo, aho bivugwa ko by'umwihariko yongeye guhagurukira mu gace ka Murabya nk'uko amakuru atugera bivuga. Nyuma yaho rero iyi ndege yavuye rero by'umwihariko yerekeza mu bice bya Minembwe ndetse na Rugezi, aho nyuma yaje kuburirwa irengero. Nk'uko bigaragara ibyangijwe n'ibisasu by'umwihariko byarashwe n'indege bivugwa ko ari byinshi, nk'uko amakuru rero by'umwihariko akomeza kugenda aturuka muri societe civile muri ibyo bice. Inzego zishinzwe rero by'umwihariko umutekano ndetse na societe civile zo zatangaje ko zigikomeje kwegeranya ndetse no kugenzura amakuru aturuka mu bice byose iyi drone yanyuzemo, hagamijwe kumenya ingaruka nyazo rero z'iki gitero. 23 kandi ikomeje kwamagana bino bitero mu buryo budasanzwe, mu gihe magingo ayangaya uyu mutwe ukomeje kugenda by'umwihariko ugaragara nawo guhangana gukomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo. Imirwano ikaze cyane by'umwihariko yabaye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo nk'uko amakuru atugera bivuga, ndetse no kuwa mbere ubwo ni kuri tariki ya 12 ndetse n'iya 13 nk'uko bigaragara hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'inyeshyamba z'Abazalendo zo mu mutwe wa CMC mu midugudu myinshi yo muri groupement ya Bukombo muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Nta mibare rero by'umwihariko y'abiciwe muri iyo mirwano yatangajwe. Amakuru kandi aturuka muri ako gace agera kuri Radio Okapi
tunakesha iyi nkuru avuga ko imirwano yatangiriye ahitwa Ibumbasha by'umwihariko ku birometero bike uvuye imweso mbere yo gukwira rero by'umwihariko Karambi ndetse n'ahitwa Cyahemba. Aya makuru kandi avuga ko imirwano yatumye rero abaturage babarirwa mu magana bahungira mu midugudu baturanye ndetse no muri centre ya Mweso muri teritwari bahana imbibi na Masisi, aho rero by'umwihariko bahungiye no mu nsengero ndetse no mu mashuri nk'uko amakuru atugera bivuga. Hashize amezi atari make kandi kariya gace gakikijwe na teritwari za Masisi, Walikale ndetse na Ruciro gakomeje guhungabana cyane cyane kubera guhangana kenshi kw'inyeshyamba za M23 ndetse n'imitwe itandukanye y'abazarendo ikomeje gushaka uburyo yasubiza inyuma uyu mutwe wa M23. Icyakora ibingibi n'ubundi bikomeje gutuma ishyirwa mu bikorwa y'ibyemejwe by'umwihariko mu biganiro bitagerwaho nk'uko amakuru atugera bivuga, aho intambara zikomeje kugenda zihindura isura. Umutwe wa M23 wongeye gutangaza ko Joseph Kabila Kabange akiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe uyu mugabo wahoze ari perezida wa Kongo by'umwihariko amaze amezi menshi cyane atagaragara mu ruhame nk'uko amakuru atugera bivuga. Umuhuzabikorwa wa AFC Bwana Colonel Nanga ubwo rero kuwa mbere tariki 12 Mutarama yarayoboye inama yahuje ubuyobozi bukuru bwa AFC ndetse n'abavuga ari kumvikana bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, yagaragaje ko Kabila rero ari hano mu mujyi wa Goma ndetse kugeza magingo aya ngaya ari naho akomeje kubarizwa. Yabwiye abari bitabiriye kandi iyo nama ati hano tuhafite umushyitsi uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange, murabizi ko ari hano cyangwa ntabyo muzi. Hari umunsi rero by'umwihariko tuzamuzana abasuhuze, ni senateri ubuzima bwe bwose nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, ariko kandi bamukuye muri Sena. Kabila kandi aheruka kugaragara mu ruhame mu kwakira kwa 2025 ubwo yari i Nairobi muri Kenya, aho we n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo batangirije ihuriro bise Salvonsi la RDC. Icyakora bamwe mu bayoboke by'umwihariko biganjemo batavuga rumwe n'ubutegetsi bitabiriye iri huriro benshi bagarutse Kinshasa bahita batangira gutabwa muri yombi. Ubutaka bwa Kongo Kinshasa kandi ku butaka bwa Kongo Kinshasa bwo yaherukaga kubugaragaraho rero muri Kamena 2025 ubwo yari mu mujyi wa Bukavu, aho yari yitabiriye ibiganiro yarimwo agirana n'abanyekongo bo mu byiciro bigiye bitandukanye. Ngira ngo ibingibi murabyibuka. Byari nyuma y'igihe gito kandi yari yaramaze avuye mu buhungiro akerekeza mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'umutwe wa M23. Kugaragara kandi mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba byatumye aregwa ibyaha bitandukanye birimo kugambanira igihugu ndetse no kujya mu mutwe ugambiriye rero gukuraho ubutegetsi, maze urukiko rukuru rwa gisirikare rumukatira igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyaha. Icyakora birasa naho leta ya Kongo itarizi aho yaba aherereye, kuko inshuro nyinshi bagiye bagaragaza ndetse bakavuga yuko Kabila rero bagomba guhangana nawe byanze bikunze, ndetse ubutegetsi bw'Kinshasa bwamushinjije ko bari umwe mu bakomeje kugira ibibazo byinshi cyane, ndetse akaba ari umwe mu bashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Mbashimire, twongere kugaruka mu kanya.